Idrissa, après les tirs faits à moi, les devoirs imposés par la loi à chacun des épouses, j'accepte sans contrainte de te prendre toi, Issimue Vestine, pour épouse, vivre avec toi selon l'engagement que nous avons pris et selon la loi de la République du Rwanda. Njyewe Ishimwe Vestina maze kumva icyo amategeko ategeka abashyingiranywe nemeye nta gahato wowe Odlaogo Idrissa umbera umugabo tukazabana uko twabyiyemeje kandi dukurikije uko amategeko ya Repubulika y'u Rwanda abiteganya. Abageni bacu barakoze tugeze mu mwanya mwiza natwe wo kwakira indahiro yabo. Yewe Havuzi Gashari umwanditsi w'irangamimerere mu ifasi y'umurenge wa Kinyinya maze kumva amasezerano y'ishyingirwa hagati ya Odlaogo Idrissa na Ishimwe Vestine, amasezerano akorewe mu butegetsi bwa leta ndetse n'abahagarariye imiryango yabo nshingiye ku bubasha mpabwa n'amategeko, nemeje ko kuva ubu bashyingiranywe nk'uko amategeko abiteganya. Mwamaze kubyumva rero, aha ni kuri Top Figure TV. Iyo ni indahiro ya Vestine n'umugabo we bari basoje kurahira mu murenge wa Kinyinya, aho yarasoje gushiraho iyi signature cyangwa se aho yarasoje kwemeza ko amaze kuba umugore atakibarizwa mu bari b'u Rwanda, ariko amaze kuba umugore. Noneho nyuma yo kuba umugore tugiye no kubabwira n'ibindi yasinziye, amaze guhindura ubwene gihugu. Sinzi niba Vestine yagiye gukomeza gahunda ziwe za gospel zo gufasha imitima y'abanyarwanda mu ndirimbo ziyobokamana. By'ukuri rero niba ari ubwa mbere ugeze kuri Top Figure TV, turagusaba gukanda subscribe, ukora comment na share ku biganiro tugenda tubagezaho hano kuri Top Figure TV. By'ukuri amezi agera mu 10 arashize tubagejeje hano kuri Top Figure TV inkuru ya Vestine bamuterera ivi, tubabwira ibyo gutegwa ivi kwa Vestine. Abatari bake nkabivuzeho ibitandukanye, abandi barabipinga, abandi barabyemera, ariko by'ukuri rero ngira ngo nkuko igihe aricyo kigenda kitwereka ibintu, igihe aricyo kigenda ari cyo igihe by'ukuri nicyo kigenda kitwereka ibintu uko bimeze, igihe nicyo kigenda gica imanza. Noneho rero ubu twagarutse mu nkuru ya Vestine, uko byagiye bigenda, udusha twabereye mu murenge mu mihango y'ishingirwa rya Vestine. Benshi rero ku nkoranyambaga, ku mbuga nkoranyambaga ariko haragenda havugwa byinshi bitandukanye, ariko by'ukuri hariho n'abariko baragenda baharabika cyangwa se bavuga nabi Vestine, bavuga ngo Vestine arahemutse, Vestine abigenje kuriya. Hari umuhanuzi bitwa Penina Nyiramugisha yabivuzeho cyane, ariko we tugiye tureba ikiganiro yakoze, by'ukuri rero navuga ko asa n'uwarengereye, kuko by'ukuri ntabwo twaba twuzuye umwuka. Nibaza ko guca cyangwa se gucira imanza umuntu bitaba byiza, ariko igihari cyo ukuri umuntu akongera akavuga n'ibyo agenda yibaza kuri na biriya bitandukanye. Rero by'ukuri rero nkuko byagiye bigenda, byagiye binyura ku mbuga nyinshi zitandukanye. Rero no kuri Top Figure TV nkuko twabibemereye, by'ukuri hari amakuru twabashije kumenya ajyanye n'ishingirwa rya Vestine. Si n'amakuru gusa, n'udusha twabereye mu muhango tutari tumenyereye mu mihango nk'iyi. Rero tugusaba gukurikira ikiganiro tugiye gukorera hano. By'ukuri dutangirane mpaka dusozanye, uraza kumenya ukuri kw'ibyabereye mu muhango
wo mu murenge wa Vestine. Rero dutangiriye ku bwa mbere, Vestine ni umwana muto cyane, afite imyaka 22, agiye gushakana n'umusore cyangwa se twavuga ko umusore w'umuseribatere, byo bishi bagena ngo ni siribase. By'ukuri aramurusha imyaka 14, aramurusha imyaka 14. Uyu musore ushaje w'umunyaburkina Faso yavutse mu 1989. By'ukuri rero murumva ko si ibintu bimenyerewe, ariyo mpamvu ku muntu nka Vestine cyangwa se nk'umuntu twamenye nka Vestine, yagiye aririmba indirimbo nyinshi zubatse imitima y'abanyarwanda, zubatse imitima y'abanyakongo, zubatse imitima y'abanyatanzania, cyane ko yari asigaye aririmba n'indirimbo z'igiswahili zumvwa na benshi mw'ibi bihugu bituranyi. Rero benshi bajya bivuga ko byinshi, avuga ati se iki kintu ntakurikiye imitungo, ntakurikiye iki, byagenze gute? Benshi baravuga ngo ese Vestine yaba yarakiri mu murongo w'uburokore, yaba yarakijijwe, bimeze bite? Rero by'ukuri rero hari byinshi twagiye tumenya hano kuri Top Figure TV. Hari n'andi makuru agenda avuga ko Vestine yoba yaratwite, kandi yoba yaratwite inda y'uyu munyaburkina Faso. Ibyo nta makuru dufite abyemeza hano kuri Top Figure TV, uretse ko dushingiye kudusha twagiye tubera muri uyu muhango. Hari byinshi tugenda tubona byatwemeza ibi na biriya. Nawe nk'umuntu umukurikira ibiganiro bya Top Figure TV, ubwo uraza kugira icyo tubwiye cyangwa se tugenda tugiranira inama ko tugomba kwitwara muri ibi bihe Vestine agiye gushinga urugo rwe. Noneho rero abantu baribaza ni iyihe mpamvu bitari byemewe gufata amafoto mu bukwe bwa Vestine. Amafoto yagiye agaragara n'amafoto yateguwe n'abageni cyangwa se yateguwe n'abari basanzwe bari gutegura iki kirori cya Vestine. Noneho abantu benshi bakibaza se impamvu iriko iratuma atemera ko bafata amafoto, yoba yaratwite akaba ari kubihisha cyangwa se atinya guseba nk'icyamamare. By'ukuri rero nako gasha kari mu byagiye bitangaza abantu. Ikindi, ubukwe bwa Vestine by'ukuri bwabaye mu ibanga, kandi nk'uko tumuzi nk'icyamamare ntabwo byari gutuma Vestine akora ubukwe mu ibanga, cyane ko bwanahinduriwe umunsi. Ubukwe bwaje guhindurirwa umunsi bwari kuberaho se bwabereyeho. Ibyo byose biri mu kigenda kigaragariza abanyarwanda cyangwa se abakunzi ba Vestine ko hari icyo ahishe abanyarwanda cyangwa se yari guhisha abakunzi be. Rero ibyo byose biri mu bintu biriko biragenda bituma abantu bibaza ibintu byinshi ku kijanye n'irishingirwa rya Vestine. Rero mukunzi wa Top Figure TV, hari amakuru mashate tugiye kugezaho mu kanya twagucukumburiye ajyanye n'ibiriko biravugwa ko Vestine yaba twite, biriko biravugwa ko Vestine yaba atagihagaze neza mu gakiza, biriko biravugwa ko Vestine yaba agiye guhindura undi murongo akoreramwo ivugabutumwa rye. Rero tugusaba by'ukuri rero gukanda subscribe no gukomeza gukurikira ibiganiro bya Top Figure TV. Hanze hari indirimbo nyinshi ziriko ziragenda zicicikana zivuga iby'ubukwe bwa Vestine. By'ukuri rero hari indirimbo by'ukuri, indirimbo yashenguye imitima y'abakunzi ba Vestine, yashenguye imitima y'abanyarwanda, niyo tugiye kuba dukurikirana hano kuri Top Figure TV. Ariyo mpamvu tugusaba gukomeza ukurikirana ibiganiro bya Top Figure TV n'ibindi bigiye gukurikira. Hari byinshi twabacukumburiye, hari amakuru menshi utari wamenye kubijanye n'irishingwa rya Vestine, hari amakuru utari wamenye kubijanye n'uyu munyaburkina Faso. Byinshi rero no gusaba twagusaba uko